Ikhambi unsukumbili alifani-ke nokumila-ke kwezinye iy'ndawo. Ikhambi leli unsukumbili uma ngaphana kuwukuthi umuntu ohlushwa ibhande, ohlushwa izifo mhlambe iy'londa emzimbeni, ziyakuhlukumeza kakhulu. So uyakwazi ukuthi ulithole le khambi leli, ulipheke. Uma kuwukuthi uwumuntu onebhande, ibhande lakho lingaphandle, uthathe lokhu ukuneke, ubese uyakugcoba, ukugcobe kube ukuneke kube yimpuphu. Bese uthola amafutha enhlwathi, bese uthola uvikinduku, ubese uthola ilentuzana intuma, ukugaye konke kube yimpuphu konke, ugaye konke kube yimpuphu. Uzolwana uligcobisa nje ibhande ngaphandle, uligcobisa ibhande ngaphandle, lelo bhande leli lisuke likuphethe lizophela. And then unsukumbili lo uzobe sewuyawupheka, uwuphuze ngaphakathi, uzolipholisa ngaphakathi ibhande, ukwazi ukuthi uphile njengabo bonke abanye abantwana abaphilayo, yonke into yakho ikwazi ukuthi yenzeke ngendlela. Makube kuhle-ke, makube mhlophe, makukhanye kuyihlabathi zolwandle, siyacamagusha, siyathulisa kwabacamagushayo. Makube kuhle-ke, makukhanye, siyabonga kakhulu. Masiphileni-ke sabahlali. Impilo ikhona emakhambini. Okwakho nje wena ukuthi stay tuned, ulalele lentuzana, leli page la kwaMaqethuka, like and follow and share, ukuze bakwazi ukuthi abantu bonke baphile, kube kuhle, kube mhlophe, kukhanye kuyihlabathi zolwandle. Impumelelo ikhona, makube kuhle, konke kuyenzeka, sizophila sonke, makube kuhle-ke, siyabonga.